katong lutoon. Mao ni ag gaid nga atong gikuha ngadto sa dagat. Unya ato ning lutoon with vegetable. Mao ni pangalan sa atong ingredients karon lutoon kaid with vegetable sa matalom. Okay guys, okay, magsugod na ta guys. Paning panon. Kasunod na itong ibutan guys, kaning oil. Mali guys, oil. Atong giluto ron guys, kaid with vegetable sa matalong guys. Sunod na itong ato sa ning pakuanon guys, kanang painito ning mantika dayon atong isunod ag onions. Okay guys, mao ni kaid with vegetable. Okay, medyo init naman guys. Ato na ning kuanon. Okay, guys. Okay guys, muna ito ko. Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Haday. Sunod guys, ag mga ligatong gikuha nga tos dagat nga gaid. Anong kisa kong guys. Aron guys, gikuha na guys aron mabukas ko. Ay nagagado guys, guys. Kaid with vegetable. Okay. Sunod guys, atong butangan og water para manig procedure unsaon pagluto sa gaid. Ay dai. Halo guys, sunod guys atong butangan ng water ni para guys ha.